Muthikiriria na maroreri wa Pacific Coast Television ndakugeithia na muthenya wa muthe. Doka gucera guku gwa Champions Real Estate kuria tugucemania na mutumia wetagwo Grace Wamwere na niwe ukoragwo CEO na Doka niguo muthikiriri na mwiroreri tata gutaro na kwirwo uria tungeta kwigwatira nyumba guku mwena wa America. Champions Real Estate Company ni kambuni iri gatofuruni wa America he wendia wa nyumba ciakitwo na mwakire wa kiriu. Ni makuhete mweke waku we muikari wa America kwigera na nyumba yaku kiumbe. Kiariwa Prestige ni acerete kambuni ino akagea na umenyo mwingi wigie wendia wa nyumba na niwe haririye riboti ino. Madam Grace Wamwere